Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ugertong joko All India Trinamool Congress Party nagasoyong constituency ubak Stoding Star Thaba. Mentah kesengi ke arpu sautrik uyayong arajar arpulai. Ulapan rem jari ke jingyalap election jong ugertong ke NPP na soyong ubak Samlen Malnyang. Ubak keren kentho ikinong yalam niam beper. Hakapor bo yalap election hagini kesengi beladep. Haba ajing keren bikilat patai kubor hasilong press club. Ulai tu ubak ke jingkeren jong ubak Samlen kalong ke bamsyong niya. Yakinong yalam niam. Namar baka kam jongki. Kalong bansyara ya kabalang. Bat kinong yalam niam Kim Judan benta AA bat kasain pertai. Henry nakalyang uniu kertong ke NPP. Ulakren kentho penbani ki bam Judan benta AA bat kasain pertai. Namar begide ki bril ki bangi hap ban buram. Na penpau ya kajing slukia ya kajing election jom kertong ka parti NPP ko kesoyong konsulsi ibading Samlen Malnyang. Halor kajing keren domet jongku ya ki nongilam niam ki pastor ki nong syarai kaba ulong pa ulong tangkung ki nong batai om ki nong le buat susuru ula keren ni mereka kentien kaba om ba ki nongilam niam habagi semajing bang cinta kila klebu penduai ngaslu ba halor kani ke bentar na kalian ke jongahi bat ke parti TMC asam sosi berkue nisno bangim snui ha ya kene ka jingkran ke jumbu kene kala long ka kene kala ta ya ke buram jong ka inong yalam niam beper apa jalan ke daerah jungi namar ban bangi kompen ya ka election ban penyetungku dengki inong yalam niam ni ki balang bat kasaji masima tinga snoba ke bangim so hab Galiliru ya nakajong te khamtam ginong ilam niam inong trei mon subha nam ta balang na benta ki niam maper ni brom ki bangim judan benta ban tentoi yaki kilong ibadan brom hadu ta te teman siam ba di pai ba ta sempang lagi yakini sansnam di wadah, nadon kita kerman kita sekarang begini, agi sesianya ini masih penting kita. Kajingan bentar jengki melakukan live, hakai ulang salangnya. Denrei kalau kita kata ti kesyongha, jeng sutu jengki marba, ngating lomba lagi sementara tambah lomba bagi keren pat ya kecil sisa ni nak kuat kamu dicoki mas ini kumkan ni alam juga tiap sisa yang konstitusi berapa sayang blok ipan par lagi dengan sim apa sahaja haba ngi kumne nak apa sekor man kentok kena ikin yang alam niam kumki pastor ada dengan masar yang makan tak saya tada kumu cuong kembali lakukan syar mengatasi minit ini lakukan kelar yang badai masih hidup andai kalau dah keren lutera yang emak mana hidup kaji siang keren bagi ini cua berkeren hidung bat bun kipa kinong yang niam mensim long tak kinong batai bat kinong ini bakum no kita guna Henry wat ia lade par iklan bakim doai abang isma cinta bang cinta dokha iklan berdoai ki bang bang telaro nana jena nonton sibun mengentok kena Henry masih ni baiklah keren yang jadi sisa ni jing pensai nak kalian jom ketua ke press moi doktor mukul ka pensai itu kan hitan
saya mau baru saya tenang kalian undang mendenung nang iya dipercaya yang di George Bin dong, George Bin dong. Kalau untuk beri kajikta ngatrai nomor keempat deh bersisa kan ini nomor apa mesti kami tangkap butuh kan kami ya ke parti TMC kami tamu ni ya bos saya mentah ini kira ni ya mentah hal ini kecil ni penting ke mentah so nomor idon ke thong koi siapa thong ke jadi sih kita tangkap nu penhiar pendam ke parti gitu ni